Inkuru isakara imisozi ko urugwiro ari mu bimwe bifasha abantu kubaho mu buzima bishimiye, ko ari ingenzi mu buzima mu mibereho ya buri munsi y'ikiremwa muntu. Niyo mpamvu aho uri hose ugomba kwicara ukumva radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro, ukurikira ukanda wa/IRTV/FM, tukigira urugwiro, tukihingamo urugwiro, tukiyubakamo urugwiro, kuko urugwiro ni izindi mbaraga zo gukora ibindi byose. Hamwe na IRTV FM ijwi ry'urugwiro bafasha no kubagezaho ibiganiro bidufasha kuba twagira urugwiro muri twebwe. Uwo ni wo muti IRTV yubaka. Reka tubahe ikaze rero abakunzi b'ikiganiro Imboni kuri IRTV rero ijwi ry'urugwiro. Tubagezaho rero inkuru zigiye zitandukanye zagiye zivugwa hirya no hino mu binyamakuru. Kuri mikoro muba muri kumwe rero nanjye Patrick. Ikiganiro mucyumva guhera isaa 6 z'amanywa ku isaha rero i Paris mu Bufaransa, mukacyumva rero guhera isaa 7 z'amanywa ku isaha i Kigali mu Rwanda, mukacyumva nanone guhera isaa 2 z'ijoro ku isaha i Seoul muri Korea y'Amajyepfo. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Patrick igiye bagezaho iki kiganiro mu gihe kingana n'isaha yose, tubagezaho rero amakuru agiye atandukanye yagiye rero yandikwa hirya no hino rero mu binyamakuru. Na makuru kuri IRTV ijwi ry'urugwiro. Iki kiganiro ushobora kukigiramo rero uruhare utwandikira rero kuri Facebook, ukatwandikira ugatanga igitekerezo cyawe, aho utwandikira rero kuri IRTV ijwi ry'urugwiro, cyangwa se ukatwandikira kuri Instagram, aho twandikira kuri IRTV 250. Ikiganiro ni Imboni, aho tubagezaho rero amakuru agiye rero atandukanye yagiye avugwa hirya no hino rero mu binyamakuru. Mumeze mute rero abantu bari ahantu hagiye rero hatandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, aho IRTV rero itwumvira. Nkubwire ko IRTV rero ari radiyo ivugira kuri murandasi, aho rero uyumva wanditse /IRTV/FR, hanyuma rero ugatangira kumva ibiganiro ndetse n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bigenda bitambuka kuri IRTV rero ijwi ry'urugwiro. Mutwumva rero muri ahantu rero hagiye hatandukanye, abatwumva bari mu gihugu cy'abaturanyi i Burundi, hari n'abatwumva rero bari mu bihugu bigiye bitandukanye, Uganda, Tanzania, Kenya, mu bihugu bya Afurika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bihugu by'Uburayi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka rero mbahe ikaze rero muri iki kiganiro tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Ndagaruka mu kanya rero dukomeza n'inkuru zigiye zitandukanye. Inkuru isakara imisozi ko urugwiro ari mu bimwe bifasha abantu kubaho mu buzima bishimiye, ko ari ingenzi mu buzima mu mibereho ya buri munsi y'ikiremwa muntu. Niyo mpamvu aho uri hose ugomba kwicara ukumva radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro, ukurikira ukanda wa/IRTV/FM, tukigira urugwiro, tukihingamo urugwiro, tukiyubakamo urugwiro, kuko urugwiro ni izindi mbaraga zo gukora ibindi byose.
hamwe na IRTV FM ijwi ry'urugwiro tubafasha no kubagezaho ibiganiro bidufasha kuba twagira urugwiro muri twebwe. Uwo ni wo muti IRTV. Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro, aho turi tubagezaho rero amakuru agiye atandukanye nk'uko nemaze kubabwira mu kanya, nyuma yo kubaha rero ikaze mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Duhere mu karere ka Rwamagana, abana 4 bari ibiyege babyitiranya n'ibihumyo, hanyuma rero ngo umwana umwe arapfa. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bwasobanuye ikibazo cy'abana 4 ngo bari ibiyege, hanyuma babyitiranyije n'ibyobo, birangira rero umwe hasize ubuzima, abandi 3 rero bajyanwa ku bitaro rero ngo baravurwa. Ni inkuru ushobora gusanga ku kinyamakuru Igihe. Hanyuma aba bana rero ngo bari ibyo biyege ku munsi wo kuwa 4 mu mudugudu witwa Birayi, urumva, mu kagari ka Rweru mu murenge wa Munyaga. Ubwo rero ngo bajyaga gutashya iwe. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajabu yasobanuye ko bakimara kubirya byabaviremo kurwara mu nda, umwe rero ngo hasiga ubuzima. Aho rero ngo yagize ati hari ibyobo ariko hari n'ibindi byitwa ibiyege. Ibyobo rero byo biraribwa, ariko ibiyege byo ni ibintu bigira uburozi bukomeye, ntabwo byo biribwa. Abana babiriye rero nabo mu miryango 3 yegeranye, 2 baravukana, barabifashije barabyotsa barabirya. Bigeze mu gicuku umwe mu nda haramurya, batinda kumugeza kwa muganga, yitabye Imana. Abandi rero bahise bagera kwa muganga mu gitondo, bameze neza. Ubuyobozi rero bw'akarere bwavuze ko bukurikije ikibazo cyabaye kuri aba bana, bushishikariza abaturage kujya rero ngo bakorana n'abajyanama b'ubuzima ndetse n'ibigo nderabuzima. Meya yivugiye ati dukurikije ibyabaye kuri uriya mwana wabanje gucibwamo, iyo aza kugezwa kwa muganga kare aba yaravuwe agakira. Abaturage rero turabashishikariza kwirinda kurya ibyo batazi, kandi rero bakanarinda abana babo. Ikindi nibamenyere gukorana n'abaganga cyangwa se abajyanama b'ubuzima. Kuri ubu rero ngo aba bana 3 bari basigaye mu bitaro bamaze gusezererwa mu bitaro, rero ngo bakaba rero basubiye rero iwabo. Karere ka Rwamagana abana baho Rutsiro, 2 rero ngo bashinzwe umutekano ku bitaro bya Murunda ngo barashinjwa rero kwica umurwaza. Urumva, ukibaza ukuntu abantu bashinzwe umutekano bagera ni umurwaza. Katwumve, abakozi 2 bashinzwe umutekano ku bitaro bya Murunda batawe muri yombi rero. Abakozi 2 rero bashinzwe umutekano ku bitaro bya Murunda batawe muri yombi rero bashinjwa kugira uruhare mu rupfu rw'umukobwa wo mu karere ka Rutsiro wari urwaje umuntu muri ibi bitaro. Umurambo we rero ukaza gutahurwa mu gihuru. Abafunzwe basanzwe bakora muri sosiyete ishinzwe umutekano w'ibitaro bya Murunda, naho umukobwa wishwe yitwa Nirere Florence, akaba akomoka mu murenge wa Ruhango mu kagari ka Nyakarera. Bivugwa rero ko yishwe mu ijoro ryo ku itariki 9 Gashyantare, umurambo ukaza kubonwa n'umusaza wari ugiye kwahirira amatungo mu gitondo ngo cyo ku munsi wo kuwa 5 tariki ya 11. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murunda Ikizihiza Arida yemeje aya makuru, atangaza ko abasekirite 2 bakekwa rero ngo bamaze gutabwa muri yombi. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa aragira ati amakuru y'urupfu rwa Nirere Florence twayamenye mu gitondo cyo kuri wa 5 tuyahawe rero n'umuturage, natwe duhamagaza RIB ngo ize ikora iperereza. 2 rero bakekwa batawe muri yombi, bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gihango, mu gihe umurambo w'uyu mukobwa wajyanywe ku bitaro bya Murunda. Amakuru aturuka rero ngo mu baturage bahabereye icyaha avuga ko abo basekirite nyuma yo gufatwa umwe yiyemereye ko rero ngo yajyanye uwo mukobwa iwe ngo bakararana. Urumva? Urabyumva? Amakuru aturuka mu baturage bahabereye icyaha ngo avuga ko basekirite nyuma yo gufatwa ngo umwe yiyemereye ko yajyanye uwo mukobwa iwe ngo bakararana, akaza kumererwa nabi ngakitaba Imana
nuko ngo afata icyemezo cyo kujya kujugunya umurambo. Inkuru ntaho irangiriye, iyi nkuru ntabwo irangiye, ntaho irangiriye, wenda amakuru wenda menshi kuri yo tuzamenyeshwa. Ni inkuru ushobora gusanga ku kinyamakuru Igihe. Urumva inkuru nahangaha irangiriye, ngo amakuru aturuka mu baturage ngo bahabereye cyangwa avuga ko abasekirite nyuma yo gufatwa umwe yiyemereye ko yajyanye uwo mukobwa iwe bakararana, akaza kumererwa nabi uwo mukobwa, urumva bakwitaba Imana. Uribaza ngo byagize kugira ngo umukobwa amererwe nabi cyane, nuko ngo afata icyemezo cyo kujya kujugunya umurambo. Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro, aho tugenda tubagezaho rero amakuru agiye atandukanye agenda avugwa hirya no hino rero mu binyamakuru, aho kuri mikoro muri kumwe rero nanjye Patrick, akaba ariyo bagezaho rero iki kiganiro mwumva guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, tugenda tubagezaho rero amakuru agiye atandukanye mugenda mwumva kuri IRTV rero ijwi ry'urugwiro. Kuri mikoro muri kumwe rero nanjye Patrick. Mu karere ka Rutsiro abagabo babiri inkuru nemaze kuyisoma mumbabarire. Mu karere ka Ruhango umugabo akurikiranwa kwica mugenzi we amuziza ko yamwimye rero inzoga. Cyamaye umugabo wo mu murenge wa Mwendo mu karere ka Ruhango yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha rero akekwaho cyo kwica mugenzi we amukubise taburete mu mutwe amuziza ko yamwimye inzoga. Kutamusamyaho ku nzoga niko kabi. Uwo mugabo akekwaho icyaha cyo gukubita Mbanzabigwi Jean Claude ubwo rero ngo yamusangaga aho atuye mu mudugudu wa Nyarutovu mu kagari ka Nyabibugu. Gusa bikekwa ko hashobora kuba hari izindi nzika yari amufitiye bigatuma ajya kumwiyenzaho amusaba inzoga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwendo Muhire Floribert yabwiye ikinyamakuru ko byabaye ku cyumweru. Mbanzabigwi yahise ajyanwa kwa muganga mu bitaro bya Gitwe, ariko aza koherezwa kuri CHIB mu karere ka Huye kuko yari arembye cyane. Nyuma yaho rero ngo aza gupfa. Ukekwaho icyaha yafashwe rero akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ngo mu mujyi wa Ruhango. Ni inkuru rero yanditswe n'umunyamakuru Prudence Kwizera. Iyi rero ni IRTV rero ijwi ry'urugwiro, ngo abadepite ngo batabarije urubyiruko rutakikoza udukingirizo. Uru rubyiruko ni urwahe? Abadepite bo mu nteko ishinga amategeko yo mu gihugu cya Tanzania hano mu baturanyi batewe impungenge n'umubare w'urubyiruko rutagikoresha udukingirizo cyane, ahubwo rukirukira gukoresha indi miti yo kuboneza urubyaro. Raporo iherutse gukorwa na komisiyo y'inteko ishinzwe ubuzima yagaragaje ko abakobwa bari hagati y'imyaka 14 n'imyaka 24 muri Tanzania bakoresha cyane ibinini n'indi miti rero ibafasha kudasama, aho gukoresha ngo agakingirizo kabarinda no kwandura indwara zifatira mu myanya ndangagitsina. BBC dukesha ino nkuru yatangaje ko biteye impungenge kuko bishobora kwenyegeza ubwiyongere bw'ubwandu bwa virusi itera sida n'izindi ndwara rero ngo zifatira mu myanya ndangagitsina. Ubushakashatsi bwagaragaje ko agakingirizo karinda ugakoresheje kwandura indwara zandura mu gukora imibonano mpuzabitsina ndetse rero kagatuma umuntu adasama. Abadepite rero ngo basabye ko abantu bacuruza indi miti yo kuboneza urubyaro bategekwa kujya baha udukingirizo tw'ubuntu. Urumva agakingirizo ni ubuntu abaje kubahahira kugira ngo abadukoresha biyongere. Ukajya kugura ikiro cy'umuceri bakakongeza agakingirizo. Muri miliyoni 60 zituye igihugu cya Tanzania, utagira ngo ninki abantu bagera kuri miliyoni 1,700,000 ngo bafite ubwandu bwa virusi rero ngo itera sida. Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro. Reka dufate akaruhuko gatoya ndagaruka mu kanya dukomeza n'inkuru zigiye zitandukanye. Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye kuri mikoro muri kumwe rero nanjye Patrick. Iradiyo rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Ikiganiro n'imboni mu cyumva guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru
guhera rero saa sita z'amanywa ku isaha i Paris mu Faransa, mukacyumva rero guhera saa saba z'amanywa ku isaha i Kigali mu Rwanda, mukacyumva rero saa 2 z'ijoro ku isaha i Seoul muri Korea y'Amajyepfo. Kadusuza abantu bari muri Korea y'Amajyepfo, abanyeshuri biga muri Korea y'Amajyepfo abanyarwanda, katubasuze cyane, mukomere cyane, abarimu bigisha muri Korea y'Amajyepfo n'abanyarwanda barakataje, ndakigisha muri kaminuza, urumva muri kaminuza zo mu mahanga, katubasuze cyane. Kuri mikoro muri kumwe rero nanjye Patrick, ugenda mbagezaho rero amakuru agiye atandukanye agiye avugwa hirya no hino rero mu binyamakuru. Uyu muhanzi witwa Snoop Dogg yashinjwe gusambanya umugore ku gahato. Uyu ni umuhanzi w'umusaza yanze gusaza. Snoop Dogg yajyanywe rero mu nkiko n'umugore umushinja kumusambanya mu myaka 9 ishize. Icyaha n'igisaza, urumva. Uyu mugore wareze uyu muhanzi yagiye rero ngo mu nkiko atanga ikirego mu mazina ya Jane Doe nkuko ikinyamakuru People cyabitangaje. Uretse uyu muraperi rero mu kirego anavugwamo inshuti ye magara yitwa rero ngo Bishop Don Juan. Urumva, mu kirego cyatanzwe mu rukiko rero rw'i California, uyu mugore avuga ko asanzwe ari umubyinnyi wabigize umwuga, atangaza ko yahoze akorana bya hafi, urumva, na Snoop Dogg na Don Juan nk'umubyinnyi wabo mu bitaramo. Jane rero Doe yavuze ko mu mwaka wa 2013 yajyanye n'inshuti ye mu gitaramo cya Snoop Dogg mu kabyiniro ka Club Hit Ultra Lounge gaherereye i California. Ngo icyo gihe Don Juan yatumiye aba bakobwa uko ari babiri kuri studio ya Snoop Dogg, aho inshuti ye ya Jane Doe yamaze igihe kinini kugeza rero ngo mu gicuku. Icyo gihe rero ngo Jane Doe yasabwe na Don Juan ko yamujyana mu rugo cyangwa bagatahana mu rugo rw'uyu mugabo. Avuga ko rero ngo batahanye bakaza kubyuka basubira kuri studio aho Snoop Dogg yari ari. Icyo gihe rero ngo uyu Jane yageze kuri studio ngo atameze neza, ngo agiye rero ngo mu bwihorero ngo Snoop ngo aramukurikira, urumva, amusangayo amusaba ko bakorana imibonano mpuzabitsina, undi arabyemera kubera gutinya ko hari icyamubaho, urumva. Uyu mugore avuga ko nyuma y'ibi bikorwa yagize ingaruka zirimo umunaniro, ihungabana, kugira inzozi mbi, kurwara umutwe n'ibindi. Rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro, tujye tubagezaho amakuru agiye atandukanye yagiye avugwa hirya no hino rero mu binyamakuru. Kuri mikoro rero mukaba muri kumwe rero nanjye Patrick, akaba ari ryo bagezaho iki kiganiro. Umurambo w'umusore witwa Munyentwari Jean Claude wasanzwe waruhamye mu rugomero rw'amazi rwa Bishya ruri mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Iyi nkuru twarayisomye mu minsi ishize. Ubwo umusore imyaka 23 y'amavuko, umurambo wabonetse ku itariki 10 rero mu rugomero rw'amazi mu mudugudu wa Nyamagana B mu kagari ka Kavumu. Bikekwa ko yaba yarohamye ari mu bwato ari kuroba mu rukerera rwo kuri uyu wa kane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Somane Gide yabwiye ikinyamakuru ko uwo musore yari asanzwe akora uburobyi. Yavuze ko yakomokaga mu karere ka Bugesera, murenge wa Ruhuha, mu kagari ka Bihari, mu mudugudu wa Nyagafunzo. Wageze i Nyanza wagiye gukorera rero umuntu bakomoka hamwe mu kazi k'uburobyi. Yavuze ko rero umurambo wamaze gukurwa mu mazi ujyanwa mu bitaro bya Nyanza gukorerwa isuzuma kugira ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza. Ati polisi ishami rishinzwe umutekano mu mazi yamaze kuwukura mu mazi ujyanwa kwa muganga gukorerwa isuzuma, kandi RIB rero ngo atangiye iperereza. Ngo uyu Munyentwari yari amaze amezi agera ku 8 mu karere ka Nyanza ngo akora uburobyi. Inkuru isakara imisozi. Ku rugwiro ari mu bimwe bifasha abantu kubaho mu buzima bishimiye, ko ari ingenzi mu buzima mu mibereho ya buri munsi y'ikiremwa muntu. Niyo mpamvu aho uri hose ugomba kwicara ukumva radio IRTV FM ijwi ry'urugwiro, ukurikira ukanda wa3 IRTV.fr, tukigira urugwiro
twihingamo urugwiro tukiyubakamo urugwiro, kuko urugwiro ni izindi mbaraga zo gukora ibindi byose. Hamwe na IRTV FM ijwi ry'urugwiro bafasha no kubagezaho ibiganiro bidufasha kuba twagira urugwiro muri twebwe. Uwo ni wo muti IRTV yubaka. twifurize nyakwigendera iruhuko ridashira. Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro. Hatahuye umubiri w'umukecuru umaze imyaka 2 mu ntebe ni mu gihugu cy'Ubutaliyani. Umurambo w'umukecuru w'imyaka 70 y'amavuko wasanzwe mu ntebe mu rugo rwe mu majyaruguru y'Ubutaliyani. Marinella Boretta wabaga wenyine hafi y'ikiyaga cya Como mu Butaliyani ku wa 5 ushize nibwo umubiri we wabonetse warangiritse. Umurambo wabonywe n'abashinzwe kuzimya inkongi ubwo bajyaga guterura igiti cyaguye mu rugo rwe. Ubwo binjiraga mu nzu ye basanze umurambo uri mu ntebe yo mu ruganiriro. Umuyobozi ushinzwe itangazamakuru mu mujyi wa Como, Francesca Manfredi, yatangaje ko icyateye uru rupfu kitaramenyekana, ariko hakurikijwe ibipimo byafashwe ngo bigaragara ko yapfuye mu mpera z'umwaka 2019. Imyaka 3. Umubiri wa Beretta wahise ujyanwa mu buruhukiro, hategerejwe gutangaza igihe uzashyingurirwa. Kuva iyi nkuru yatangazwa nta muntu n'umwe wagaragaza ko ari umwe mu muryango w'uyu mukecuru wibanaga mu nzu wenyine. Ibintu byo kwibana mu nzu wenyine niko kabi. Bega komantere. Hano hari komantere yanditswe n'umugabo witwa Desire, aravuga ati n'iwacu byaragaragaye aho abantu babwirwa ko uwabo yapfuye bagategura gahunda zose zo kumushyingura, bajya kureba umurambo bagasanga ari muzima. Bivuze ko nta murwaza yari afite, kuko iyo amugira niwe wari kumenya ko yapfuye ubundi akamenyesha umuryango. Afurika yacu uzatera imbere mu bindi, ariko urugwiro ruke no kuba nyamwigendaho by'i Buraya ndabyanze biragahera. Urumva izi ni komantere. Hari undi witwa Tunga bati ibihugu bibaho nabi pe, ibyakabaye cyangwa ngo abyaranwe n'abandi kugeza ubwo rero ubwo amezi arenga 25 ashira ntawe uramugeraho. Isi we cyangwa wa mugani. Urumva ngo umurambo wagaragaye ari uko ngo bagiye gukura igiti ngo cyagize ngo igiti ngo cyaguye mu rugo iwe. Muri Afurika y'Epfo rero umushakashatsi wavumbuye Omicron yavuze ko yahatiwe ngo kuyikabiriza. Urumva ngo amaze kuyivumbura baramubwira tumva shyamba ikirungo kabiriza katwumva. Umushakashatsi ukomoka muri Afurika y'Epfo Dr Angelique Kotsi, ndabona ko byanditse, yavuze ko yahatiwe n'abandi bashakashatsi ndetse n'abanyapolitiki bo ku mugabane w'Uburayi kugira ngo avuge ko ubwoko bwa COVID-19 bwa Omicron yaramaze kuvumbura bufite ubukana bukomeye cyane, nyamara ngo bufite ubukana bworoheje ugereranyije n'andi moko. N'andi moko nka Delta. Uyu mudokteri unakuriye ishyirahamwe ry'abaganga muri Afurika y'Epfo ni umwe mu ba mbere ku isi bavumbuye ubwoko bwa Omicron mu Gushyingo umwaka ushize. Akimara rero kuvumbura yakoze ubushakashatsi afatanyije na bagenzi be kugira ngo barebe ubukana bw'ubu bwoko bushya. Ngo baje gusanga ubu bwoko bufite ubushobozi buhambaye bwo kwihinduranya cyane, bivuze ko bunandura vuba kurusha ubundi. Icyakora baje no gusanga bufite ubukana buke bwo kuzahaza umuntu uburwayi ugereranyije n'ubundi bwoko nka Delta. Gusa ngo ubwo uyu mudokteri yasangizaga abandi ubushakashatsi aya makuru yaramaze kubona, yaje gusabwa kuvuga ko Omicron ifite ubukana umva w'igitero cyabo. Nyamara we yabonye ko ufite ubukana ngo budakanganye. Uyu mushakashatsi yahamagawe n'abandi bashakashatsi bo mu Burayi, hiyongeraho abanyapolitiki batandukanye bose bamubwira ko akwiye guhindura imvugo ye.
turi kubivuga nabi madamaze nako mukecuru yasobanuye ko atiyumvisha impamvu akomeje gusabwa kuvuga mikoro ikanganye agakeka ko bishobora kuba biterwa nk'uko mikoro yagize ingaruka zikomeye mu Burayi kurusha muri Afurika kandi ati kubera ko omikoro yinduranya cyane bari abashakashatsi n'abanyapolitike bataraba muri Afurika y'Epfo barampamagaye bambwira ngo ko nibeshye ubwo navugaga ko omikoro idakanganye bavuga ko ari indwara iteye ubwoba ititiza isi bambwiraga ko ntazi ibyo ndi kuvuga bakomeza kungendaho yakomeje abwira Daily Telegraph ati muri Afurika y'Epfo ni indwara yoroheje ariko mu Burayi yari indwara ikomeye cyane ari nabyo abanyapolitike rero ngo bashakaga ko mvuga hari igitutu gikomeye cyaturukaga ku bushakashatsi n'abanyapolitike bo mu Burayi bambwiraga bati turakwinginze ntuvuge ko omikoro ari indwara yoroheje urumva mukecuru icyakora byaje kurangira ibyavuye mu bushakashatsi bwa Dr. uyu byemejwe n'abandi benshi bavuze ko omikoro yandura vuba ariko idafite ubukana bwo kuzahaza umurwayi ubwa delta n'andi moko ya covid urumva mbega umukecuru Angelique. Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro aho tugenda tubagezaho amakuru agiye rero atandukanye agenda avugwa rero mu binyamakuru. I Nyagatare avuga ko RIB yirengagije ikirego cy'ubwambuzi yakorewe na mugenzi we Patrick Musoni y'imyaka 30 wo mu mudugudu wa Gacundezi ya kabiri mu kagari k'Agacundezi mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare avuga ko urwego rw'igihugu RIB rwirengagije ikibazo yarushyikirije kijyanye n'ubwambuzi yakorewe na mugenzi we Tumusime Moses wamutwaye amafaranga 500 akabimwamburana n'ubu ngo akaba ngo yidegembya. Uyu musore yagize ati mfite ikibazo kibura amezi 2 kugira ngo umwaka wuzure. Umuntu witwa Tumusime Moses yarambwiye ngo muha amafaranga 500 ngo ayashyire mu mishinga zanyungukira. Mu by'ukuri nta nyandiko twagiranye ariko amafaranga narayamuhaye. Igihe kigeze arambwira ngo nawe aho yashyize reka nagiye kuri polisi Rwimiyaga barambwira ngo njye kuri RIB Rwimiyaga njyayo barambwira ngo ndajya kuri headquarters njyayo bansaba transaction ya momo barambwira ngo nandike urwandiko ndarwandika barambwira ngo ntahe bansaba nimero za telefoni za Tumusime. Musoni avuga ko icyo ashingira avuga ko RIB yirengagije ikibazo cye ari uko rero ngo yayigejejeho ikibazo yagize muri Kamena 2021 kugeza ubu akaba nta gisubizo cyaho dosiye igeze. Yagize ati kuva mu kwezi kwa 6 2021 ntacyo barambwira ngewe rero niko bibona kuko igihe bimaze bikirekire. Arumva uyu mugabo nyine yakubitiwe mu igonira. Iki kinyamakuru kivuga ko kandi cyahamagaye umuvugizi wa RIB kuri telefone ngendanwa ntiyitaba. Ubutumwa bugufi ngo bamwandikiye ntabwo yasubije. Ubwo ari inkuru yasohokaga dutegereje rero aho rero icyo kibazo aza kudutangariza kuri dosiye ya Musoni Patrick. Dore rwose yarumiwe yumiwe 500 byo muri iyi minsi. Nyanza ngo ashinja umukire kumwambura amafaranga miliyoni 12 z'umuhungu we wapfuye. Umuturage witwa Mukakanuma Beatrice utuye mu mudugudu mu kagari ka Mututu umurenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza avuga ko umukire witwa Rutabagisha Gaspari yamwambuye amafaranga y'u Rwanda miliyoni 12. Mukecuru cyamaye mukecuru rwose yumiwe. Ba amafaranga ariko konti y'umuhungu we wapfuye. Mukakananura yabwiye ikinyamakuru BTN ko nyuma y'urupfu rw'umuhungu we witwa Ruburijabo Alexis wari rwiyemezamirimo mu karere ka Nyamagabe ngo Rutabagisha wari kumwe n'abandi bagabo 2 bamuteye mu rugo bamumenyesha ko yapfuye atamwishyuye umwenda w'aya mafaranga. Gusa ngo icyo gihe umukecuru yarabahakaniye abishingiye ku kuba haba mu muhango wo gushyingura cyangwa se ku rusengero Rutabagisha atigeze ahagaragara ngo avuge ko Ruburijabo yari amubereyemo umwenda w'amafaranga miliyoni 12. Umukecuru yagize ati ikibazo mfite ni icy'umutungo w'umwana wanjye bifunze watwawe na Gaspar Rutabagisha
tuvuye gushyingura rero urumva ku irimbi ntiyigeze aboneka ngo amushinje ko amubereyemo umwenda, ku rusengero ntiyigeze avuga ko yari amubereyemo umwenda. Mukakanuma avuga ko ubwo yari amaze guhakanira Rutabagisha we n'aba bagabo batashye ku munsi ukurikiyeho ngo araza ashyira mu modoka ye, mushyira imodoka ati mukecuru ngiye imodoka, ngo amujyana kuri banki y'abaturage yo mu karere ka Huye, aramusinyisha amafaranga avanwa kuri konti ya Ruburijabo. Abo mu muryango bavuga ko aho bamenyeye rero ngo ikibazo ngo bitabaje urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB, dosiye igera mu bushinjacyaha no mu rukiko, ngo rwaje rero ngo kubamenyesha ko rwamaze gushyingura dosiye bataraburana. Bavuga ko bajuririye mu rukiko rwisumbuye rwa Huye. Iburanisha ryari riteganyijwe mu Kuboza umwaka ushize yimurirwa tariki ya 14 Gashyantare 2022, gusa ngo kubera ko baburana n'umuntu ukomeye nta cyizere, ati reka da, nta cyizere afite ubutabera. Rutabagisha ntacyo yigeze atangariza umunyamakuru washaka kumenya icyo avuga kuri iki kibazo. Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro, aho tujya tubagezaho rero amakuru agiye atandukanye agenda avugwa hirya no hino mu binyamakuru. Inkuru tugiye gusorezaho, umukarani witwa Suwiri wo mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge yatunguwe n'uko ngo agahanga k'ihene yari yatabye kamutegetse kugasubiza aho yagakuye. Urumva ngo kanamuhungabanya ku buryo yabuze imbaraga zo kwikuraho yari ari, ngo kanamuhungabanyije. Umutwe w'inkuru avuga uti Kigali yatabye agahanga k'ihene kamutegeka kugasubiza aho yagakuye. Nk'uko ikinyamakuru BTN kirakora cyabitangaje, uyu mugabo yavuze ko yahamagawe na pasiteri kuri Église de Peuple de Dieu amubwira ngo ajye kujugunya ipusi, ahageze asanga ni umutwe w'ihene. Uyu mupasiteri nawe ntiyoroshye, yafashe imifuka agashyiramo, urumva, maze ajya kukajugunya kugira ngo abone amafaranga yo gutunga abana be. Ariko ngo nyuma y'iminota 30 amaze kujugunya aka gahanga, umubiri we ngo arahindutse, ngo yumva acitse intege. Asobanura bagenzi be impamvu ishobora kuba yaramuteye ibibazo, ariko ariyo aka gahanga k'ihene. Uyu mukarani yavuze ko byageze aho akumva amajwi amutegeka kugasubiza aho yagakuye. Ati nyuma nkumva ikintu kiri kumvugiramo ngo uriya mutwe wakuye hariya wawusubije aho wawukuye. Urumva, nakweguka gutya nkabura umuntu, Ku munsi ukurikiyeho yarangiye bagenzi be aho yari yatabye aka gahanga, urumva, barakamutabururira, urumva, maze bakamuzanira aho yari ari. Ariko avuga ko nyuma yongeye kwitura hasi ubwo bari bamaze kukageza aho yagakuye. Bamaze kwitura hasi, imbangukiragutabara yaraje imujyana ku bitaro nk'uko amashusho akomeza abyerekana. Pasiteri Ivan uyoboye ishuri ry'incuke rya Rochelle unafite inshingano muri Église du Peuple de Dieu yemereye umunyamakuru ko yatumye uyu mukarani gukura aka gahanga katumaga amasazi kuri iri shuri kugira ngo kadakomeza guteza umwanda. Uyu mugabo yagize ati Suwiri ndamuzi, ni umukarani ukorera hano ku isoko, dusanzwe dukorana, asanzwe adufasha mu mirimo imwe n'imwe ijyanye n'isuku hano mu kigo. Ukuntu byagenze rero, parisere yacu igera hejuru ya ruhurura. Ejo rero twahasanze ikintu cyari kimeze nk'umutwe, cyarimo guteza umwanda, cyari gifite isazi nyinshi cyane. Hanyuma ndareba nka directeur, ndavuga ariko kino kintu gishobora kuduteza umwanda, kubera ko rero cyari gifite isazi nyinshi cyane. Hanyuma nibwo nahamagaye wa musore dusanzwe dukorana, ndavuga ntimva kino kintu kinjugunyire kitaza kuduteza umwanda kuko kiri kuzana isazi nyinshi ku bana. Hari mu masaa 4 aragenda arakijugunya, ahubwo uyu munsi ntunguwe n'ukuntu cyagarutse ndetse nawe ngasanga yaryamye mu kigo. Pasiteri Ivan avuga ko nta cyagaragaza niba umwuka mubi waba ahungabanyije uyu mukarani, ko ahubwo ashobora kuba afite indi ndwara yakwemezwa n'abaganga mu gihe baraba bamaze kumusuzuma. Haracyari urujijo ku waba yashyize aka gahanga kuri iri shuri n'icyo yaragambiriye. Iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro, tujye tubagezaho rero amakuru agiye atandukanye agenda avugwa hirya no hino mu binyamakuru.
kuri mikoro kumwe nanjye Patrick. Reka rero mbabwire ko ari ahangaha nsoreje iki kiganiro mwumva guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, mukacyumva guhera isaa sita z'amanywa ku isaha i Paris mu Bufaransa, mukacyumva guhera isaa sita z'amanywa ku isaha i Paris ku isaha i Kigali mu Rwanda, mukacyumva ku isaa mbiri z'ijoro ku isaha i Seoul muri Korea y'Amajyepfo. Ikiganiro n'imboni aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Reka nshimire abantu benshi, inshuti zacu zigiye zitandukanye mwagiye mubana muri iki kiganiro, zagiye dutega amatwi iki kiganiro. Kuri mikoro muri kumwe rero nanjye Patrick. Reka mbifurize kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza no kunogerwa na gahunda za IRTV ijwi ry'urugwiro. Ikiganiro imboni ni ku munsi w'ejo. Mugire ibihe byiza.